Sawa mbiki. Bikinze amenishtua leo. Sasa hii najua Mondosi sasa. Mondosi sasa anakunja. Hii kazi tumeimaliza. Bikinze amenimalizia kanzi. Sasa hata niendelea kupanga nyumba. Mondosi leo akikuja, hii sitatoa hii. Utaniingiza huku ndani. Utaniingiza huku ndani. Leo Mondosi lazima. Leo tunakula nyama. Nyama kwa nyama. Si ndio iwe huko. Acha leo tukule nyama. Kile kidumu chake saya kiyuko. Basi. I'm good. Can I have a seat? Okay. How are you? I'm good. How are you? Yeah. I'm happy to see my fellow brothers come. So I'm going to sit near me at least. Thank you, please. I don't have to talk about you. Hey, you look stressed. Huh? You look stressed. Ndugu yangu. Hey. I'm not fine actually. I'm not fine. Yeah, I'm not fine. You're fine. I'm not fine. I'm not fine. Let me check my. You're not fine, my dear. So, okay, you can share this. Sure. You can share this. Okay. Don't mind. This dog in front of me. It's okay. No problem. I can find myself into the bathroom, into the toilet. Kenya yetu